Today going to Pokhara with family. Where are you going? Are you going by flight? By? Where are others? Oh, are you guys ready for Pokhara? Hey. Hello. 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 Look this guy. Look this. Look this. Finally we're at Pokhara. Let's go. Hello guys, where are you now? Are Tinta. Lucy. Lucy. We arrived at Siot home. Jai Messi. Thank you. शीतल भएपछि हामी सबैजना मेरो चाहिँ काम आज 7 बजे 8 बजे मात्र सकिन्छ अनि आन्टीहरू भाइ बहिनीहरू सबै Oh, मेरो लागि थ्याङ्क यू. ताली बजाउने नि. ताली बजाउने नानीहरू. Hello. What is this? Please, can you stop? Go and wipe your storage. म फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ थाहा छैन. बाट हिँड्दै हिँड्दै जान्छौँ 10 कति 10 कहाँ जाने हो? I see speed right now. Hello. हाम्रो जङ्गल वाक. छोरीहरू तपाईहरु कहाँ जानु भएको? Where are you going guys? Museum. International going to International Museum. Though it is in the evening, but we are going. Go fast, go fast. Okay.
International Mountain Museum. शेर्पाले चढ्यो हिमाल चुचुरो ल पढ्दै हेर्नु नि हो तिनीहरूले एकैचोटि भ्याइहाल्यो नि सबै This is our third day in Pokhara. Our children are being ready for farmhouse. Okay, today farm house visit. Hello, Satyaru. Hello. Hello. Going to farmhouse. Hello. Wow. बिस्तारै बाबा छोरा छोरा बिस्तारै बाटो क्रस गर्दा बिस्तारै है Yes. Farmhouse. भूमि अर्गानिक आज सायद मैले पिकनिक क्यान्सल गराएर यता लिएर आएको छु जस्तो लाग्छ होपफुल्ली हामी रमाइलो होस् है सबैजनालाई अनि यो चाहिँ हाम्रो फार्म हो होइन यहाँ चाहिँ हामीले organic milk in wow सबैजनालाई प्योर बनाना पिल दिन्छु है लोग चाहिँ मेरो वाइफ भन्ने चाहिँ काठको बनाएको wow ल भाइ बिस्तारै बाबा नहल्ला नगरिकन गर न बाबा उफ्रिन्छ त्यही हो यसो नै आक्स गरे लाइभलीहुडको लागि यो चाहिँ हाम्रो दिन्छ बाख्राले पनि मल डङ हुन्छ छिटो छिटो सर्नै मन पर्छ त्यसले तल तल जानुपर्छ ल यसरी मिसायो होइन मिसाएपछि अब करेला यस यस हेर त कस्तो राम्रो मिन Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Okay. This is the breakfast, and after that we are going for hiking. After hiking we are going for camping. Look, I'm driving so good. Going to powerhouse. Hi. Hello. We are going in powerhouse. Okay, powerhouse is about to. Robin is going down with
Little James. From up to Down. अब हामी उकालो जानुपर्ने। वाह ल स्टेप गर्दै जाऊ। 1, कति? 20. Going to Gale village for camping. In the village, adventure new. साथीहरु यसरी आउनु भयो है यो बोका त कान्छो फाइनली शिला सर जतनले है we came in the village. Oh. अर्को जानेको छ अरे Habib, can I help you? No, uncle, please. You move ahead. Still not reach. Finally, we arrived at Mardi Himalko village. Wow. Wow, finally we arrived. कस्तो रहेछ मै मैले भने जस्तै घर पायो ए हुन्छ कस्तो रहेछ धन्यवाद स्वागत है मालीको भिलेजमा वेलकम धन्यवाद धेरै सहयोग शिला सर फाइनली है रेस्ट गुड रेस्ट म एकजना जित्छु अर्दा मेरो बाबुसित breakfast Mardi. Hello. So this is the place where we are going to distribute the stationery. Namaste. Namaste. धन्यवाद Namaste. नमस्ते साथ र साथै यहाँ विद्यालयमा स्थापना गरियो
र गर्दै आउँदा यस्तो खाँदै जम्मै बाउसले खानेको आउने यी बाउसले खानेर यहाँको जनताले अहिले यो विद्यालय राख्दा आमाहरू के भन्नुहुन्छ भने हामीहरूले गरेका कर भाँचिया काम देखिए त्यो बाटामा जयपुरी Okay, traveling back to Kathmandu. Okay. Sorry lah.